Dakle, za nekoliko trenutaka će uslediti trka u klasi 1 u najbrojnijoj ovoj klasi današnjoj i najpopularnijoj. Tako da Nemanja Kovačić je već rekao neke osnovne karakteristike automobila Jugo 55 u ovoj klasi. Dakle, na treningu evo vidimo i prve automobile kako izlaze na stazu. Dakle, prvo mesto, pol poziciju osvojio je Branko Zirojević, koji vozi za Auto Italiju iz Novog Sada, 1.49.957, a drugu poziciju osvojio je Branko Ćopić, član automoto kluba Centar Boban iz Beograda. Jako mala je razlika, samo 25 hiljaditih delova sekunde je bila razlika između njih dvojice. Zatim sledeći je Dejan Vidarić, pa Aleksandar Tošić, pa Saša Petronijević, pa Radomir Đurić, Vasko Grgurević, Predrag Došen. Pa da kad smo već ovde da kažemo i kako stoji trenutno stanje u šampionatu, upravo između ovih ljudi koje smo videli da su na prvim pozicijama, na prvih nekoliko pozicija na startu se i vodi borba za titulu šampiona Jugoslavije u ovoj klasi. Kazat ćemo da Ćopić Branko ima 45 poena, pol poziciju drži u ovom momentu Zirović Branko, on ima 44 poena i Tošić Aleksandar sa 42 poena je u borbi za šampionsku titulu, za titulu šampiona Jugoslavije na kružnim stazama. Evo vidimo automobil Dejana Vidarića. Teoretske mogućnosti je ukoliko pobedi, a prva tri takmičara ispadnu iz trke bi imao i Saša Petronijević sa 31 poenom, znači onda bi on imao 46 poena, međutim to su samo teoretske mogućnosti, da o tome sada ne govorimo. Želimo u svakom slučaju vozačima da im perfektno rade automobili, da im perfektno rade refleksi i da ovu trku završe najbolje moguće, pa ćemo vidjeti na kraju trke ko je šampion Jugoslavije i ko tu sjajnu titulu, pošto je to najcenjenija titula u šampionatu na kružnim stazama, nosi kući. Prvo mesto, pol pozicija je našem Novosađaninu pripala Zirović Branku, koji vozi za Italiju Novi Sad. Drugo mesto na startu je Centar Boban Beograd sa vozačem Ćopić Brankom, startni broj 3. Treće mesto je Vidarić Dejan, Fitting Racing Novi Sad. Četvrto mesto je Tošić Aleksandar, Optima Modriča Beograd. Peto mesto Petronijević Saša i šesto Đurić Radomir. Upravo između prvih 5 takmičara će se i voditi borba za prvo mesto na ovoj trci, pa ćemo vrlo uskoro, vidimo crvenu zastavu, to znači da će uskoro biti pokazano da takmičari kreću u krug za zagrevanje. Vidimo da su se takmičari poređali čak i za poslednje krivine, dakle 25 takmičara na startu u ovoj klasi, puna staza. Interesantna trka nas očekuje, kao i uvek u ovoj klasi, interesantna trka za šampionat Jugoslavije. Da, dakle, posle šestog mesta su Vasko Grgurović, pa osmo mesto Predrag Došen, pa Vladan Mašanović, sledi Vladimir Milićević, pa Dragan Kreća, Nenad Arsenijević, pa Milan Janković, pa Vladimir Panić, Goran Čolić, pa Aleksandar Zdravković, pa Zvezdan Jovanović, Miloš Petrović, Andrija Bikić i na 20. mesto je osvojio Miloš Komnenović, sin Pavla Komnenovića, koji ovde u Novom Sadu praktično vozi prvu trku u životu. Dalje Ekmedin Đuhić, pa sledi Saša Toroman, Zoran Jablić, Boro Vujović,
i 25. mesto je osvojio Simo Raičević. I takmičari su krenuli u krug za zagrevanje. Evo vidimo, svi su prošli. I za njima Pace Car, automobil koji proverava. Dužnost tog automobila je sa pomoćnikom direktora trke da izvesti direktora trke da li je staza čista, da li su svi takmičari izvezli krug za zagrevanje, da se slučajno neki od takmičara nije u tom postupku ostao u nekoj krivini. U tom momentu, znači, trka ne može startovati. Upravo tako. Vidimo ih u svom poznatom plesu sa leve na desnu stranu, zagrevanje amortizera, zagrevanje guma, zagrevanje kočnica, dovođenje u radnu poziciju. Upravo smo pred praktično dolaskom takmičara na start trke, najzanimljivije trke u šampionatu Jugoslavije danas na stazi Mišeluk u Novom Sadu. 6. trke po redu za šampionatu Jugoslavije. Da kažemo još jednom da se vozio Beograd kao prva trka u letnjoj ligi, zatim ponovo Beograd letnja liga, druga trka, Banja Luka se vozila, Kraljevo 2 trke i 6. trka Novi Sad. 7. trka u ovom momentu otkazana, Kragujevac. Za sada postoji još teoretska mogućnost da će eventualno Odbor za sport Automoto Saveza Jugoslavije dozvoliti da u roku od 3 dana neko iskoristi termin Kragujevca koji je zakazan za 12. i 13. sledeći mesec. Tako da, mada to se dovodi u pitanje sa velikim finansijskim sredstvima koje su potrebne za organizaciju ove trke i još sa nekim proceduralnim problemima. Novi Sad, dakle, za sad poslednja trka šampionata Jugoslavije na kojoj praktično i proglašavamo šampione Jugoslavije na kružnim stazama. Očekujemo dolazak takmičara na vođstvu, na polj poziciji Branko Zirojević, ali Italija Novi Sad. Inače, za 2 poena mu beži vodeći trenutno Branko Ćopić, popularni Ćuja, koji vozi isti automobil Jugo 55 za 3 za Tošić centar Aleksandar. Boba. 3 boda zaostaje Tošić Aleksandar. 3 boda Tošić Aleksandar. On je malo u lošoj poziciji ukupno danas u ovom momentu zato što startuje sa 4. mesta. Dakle, prvo mesto Branko Zirović, Novi Sad, pa Vidarić isto iz Novog Sada, 3. mesto Ćopić, 4. mesto Tošić na startu ove trke. Evo, Prvi takmičari su došli i postavili se na svoje pozicije. Izvesno je da ćemo malo sačekati, treba poređati 25 takmičara potpuno ispravno na svakog na svoju startnu poziciju. Upravo tako. Prva startna pozicija Zirojević, druga Ćopić, treća Vidarić, četvrta Tošić, peta Petronijević, 6. Đurić, 7. Krgurović, 8. Došen, 9. Mašanović, 10. Milićević, 11. Kreča, 12. Arsenijević, 13. Janković, 14. Panić, 15. Čolić, 16. Zdravković, 17. Jovanović i 30 sekundi je pokazano do starta ove trke. Pace Car je stigao i pokazao direktoru trke da je staza čista. Dame i gospodo, očekujemo start najzanimljivije trke u šampionatu Jugoslavije. Klasa 1. 6. trka. Klasa 1, nacionalna klasa. I ovoga trenutka je krenula nacionalna klasa. I da vidimo, Zirojević ulazi u prvu krivinu kao prvi. Prošao Zirojević, drugi Ćopić, treći Vidarić i četvrti Tošić. Da, upravo tako, znači kao na startu, ali tu još ima jako puno da se vozi i ovde se vozi 12 krugova, tako da prestoji velika borba za šampionsku titulu. I vidimo... Ćopić već gura u branik Zirojevića. To je znak, brz sam. Ništa problematično. To je uobičajeno u trkama u nacionalnoj klasi.
ali može da dođe do problema, da se pregreje u drugom postupku takve vožnje. Evo videli smo upravo Vidarića kako je udario u bankinu. I evo, su malo i gume poletele. Da, to može da bude problem. Dobro, kad prođu takmičari sigurno će redari to brzo otkloniti, ali sve u svemu Vidarić je i dalje na trećem mestu, ali za sad oštećen samo karoserije izgleda. Srećam. Prvo mesto Zirović, drugo Ćopić, treće Vidarić, četvrto Tošić. To su upravo 4 takmičara od kojih očekujemo da se bore za prvu poziciju na trci na Mišeluku u Novom Sadu 22. septembra. 6. trka po redu za šampionat Jugoslavije. Prelepo vreme u iščekivanju kiše koje ipak se nadamo neće pasti. Evo vidimo pretposlednja krivina. Vidimo Zirović izlazi na start na ciljnu ravninu kao prvi u prvom krugu, drugi je Ćopić, treći Vidarić, četvrti Tošić. Zirović pravi malu prednost. Ali, dakle, poredak prvih ostaje nepromenjen. Vozi se 12 krugova ukupno. Znači, još 11 krugova, praktično prvi krug izvežen. Zirojević odrastao na stazi u Novom Sadu, sasvim je normalno očekivati da perfektno vozi ovu stazu i da mu ona leži. Drugi je, dakle, Branko Ćopić, treći dalje Vidarić, koji je isto Novosađanin, koji je potekao iz škole popularnog Manojla, koji ga je učio kako se ova staza vozi i to je upravo i razlog da se on trenutno nalazi na trećoj poziciji. Rekao bih da Zirović pravi malu prednost u odnosu na Ćopića. Ćopić na drugoj poziciji. Ali ovamo je Tošić. Uranje između Tošića i Vidarića, ali samo u žaru borbe ne vidim ništa nesportsko. Da, čisto pokušaj eventualno da se pretekne protivnik. I vidimo tu je i na petom mestu Saša Petronijević. Da, Saša Petronijević, koji inače voli stazu u Novom Sadu. To je prva trka koju je Saša vozio u svojoj karijeri. Tošić uzima Vidarića na kočenju. Tošić treća pozicija trenutno. Dakle, Zirojević, Ćopić, Tošić i Vidarić. I sada Vidarić napada. Ali ipak ostaje ovako. A sada i Petronijević napada Vidarića. Da vidimo kako se evo ga Vidarić na 3 točka. Zirojević i Ćopić su napravili malu razliku naspram treće plasiranog Aleksandra Tošića. Tu smo za trenutak videli na povratnom pravcu i ako sam dobro video 2 automobila koja su odustala. Dakle, prvo mesto Zirojević, Auto Italija Novi Sad, drugo mesto Ćopić Branko Centar Boban Beograd. Evo ga Saša Petronijević koji je odustao od takmičenja, vjerojatno zbog tehničkog kvara. Borio se za treću poziciju sa Vidarićem. Dakle, rekli smo Branko Zirović prvo mesto, Ali Italija Novi Sad, drugi Branko Ćopić, razlika između njih dvojice je 796.000 delova sekunde. Branko Ćopić vozi za Centar Boban, treći trenutno se nalazi na trećoj poziciji Tošić Aleksandar koji vozi za Optima Modriću. Upravo razlika između ta 3 takmičara je u 3 poena i to je borba za šampionsku titulu. Upravo tako. Branko Zirojević je, rekao smo, odavde iz Novog Sada odrasta praktično na ovoj stazi. Od 93. godine, znači već 9 godina vozi. 98. je bio vice šampion, a 99. i 2001. je bio treći u generalnom plasmanu u ovoj klasi. Zirojević je 2 puta osvajao, i to je 2001. i 2002. godine, to je ove godine proletos,
znači 2 puta je osvojio i Pirana kup, a 99. godine je bio pobjednik Beogradske letnje lige. Evo vidimo i neki navijači koji su se približili malo bliže nego što bi smeli, ali nadajmo se da će to redari brzo rešiti. 9 krugova još do kraja, Zirojević i dalje na prvom mestu. Evo da vidimo, to je bio sa brojem 35. I videli smo Franju Kunčara koji u poziciji mehaničara nema auta kojem Franjo Kunčar ne priskače u pomoć, bilo šta da se dogodi. Bio je to Vladimir Milićević sa brojem 35, da? Za Franju Kunčara. To je upravo razlog zato što je Franja omiljen među svim takmičarima. Sa brojem 29 je Andrija Bikić koji odustao od takmičenja u ovom momentu. Branko Zirojević vozi najbrži krug sa vremenom 1:51.860 i vodi trku i trenutno u ovom momentu dakle, se bori za šampionsku titulu za 2002. godinu. Drugoplasirani u ovom momentu je Branko Ćopić, popularni Ćuja, koji je dakle, trenutno vodeći u šampionatu Jugoslavije sa 2 poena ispred Zirojevića. Evo vidimo. Približavaju se prva 3 plasirana takmičara. Imamo borbu za 3. poziciju. Upravo između Tošića se vodi borba za 3. poziciju. Vasko Grgurović je tu na 4. Grgurović je zauzeo 7. mesto na startu ove trke, dakle bio je 7. juče na treningu sa vremenom 1:51.408. I vidimo da napada Tošića na 3. mestu. Da vidimo. Zirojević i Ćopić su napravili malu razliku između 3. plasiranog Tošića. Znači, između njih dvojice je samo 286 hiljaditih delova sekunde razlika, tako da i dalje traje neizvesna borba. Imamo još 8 krugova do kraja, tako da, boga mi, biće jako neizvesno. Zirojević, inače iskusan takmičar, puno godina se takmiči upravo i samo u ovoj klasi automobila, nacionalnoj klasi. Puno godina mu promiče titula šampiona Jugoslavije, dosta pobjeda ima u ovoj klasi. A da kažemo i kako se odigravala situacija u šampionatu Jugoslavije. Dakle, 2 pobjede ima Ćopić Branko, Zirojević Branko ima 1 pobjedu, pa zatim isto tako po 1 pobjedu. Dakle, ima Mašanović Vladan i Goran Asanović. Goran Asanović, dakle, šampion Jugoslavije u najjačoj klasi, je prošlu trku u Kraljevu se oprobao, ponovo seo automobil sa kojim je nekad davno vodio rat sa svim poznatim takmičarima Jugoslavije i pobedio u Kraljevu. Upravo tako. Sada gledamo i dalje borbu između prve dvojice, znači Branko Zirojević i Branko Ćopić. Iza njih je za nekih možda 2-3 sekunde zaostatka Aleksandar Tošić. 4. je Dejan Vidarić, a 5. kao što rekao smo je Vasko Grgurović. Ja moram da primetim da Ćopić pravi, dakle da Zirojević u odnosu na Ćopića pravi razliku u ovom startno ciljnom delu trke, a da na ovom dugačkom pravcu Ćopić smanjuje tu razliku. Evo da baš pogledamo u ovom krugu da li će to biti slučaj. Imam utisak da to se stalno događa iz kruga u krug. I praktično se zadržava ista razlika između njih dvojice, što na jednom delu trke, na jednom delu staze Ćopić napravi smanjenje te prednosti, na opet drugom delu staze Branko malo poveća i otprilike to što se iz kruga u krug događa. Malo čas smo vidjeli da je odustao i Simo Raičević koji je imao posljednje 25. vreme na
treningu juče. Tošić je za sad uspeo da odbije napad i sigurno na trećoj poziciji. Mašanović je sad ponovo se vratio, u stvari Grgurović se ponovo vratio na četvrtu poziciju koju je izgubio u jednom momentu. Od Vidarića, Vidarić i Grgurović se bore. Evo, Vidarić ponovo uzima Grgurovića u prvoj posle cilja. Sad su ponovo poravnati, divna borba za četvrto mesto. Evo, ponovo divna borba između Vidarića i Grgurovića. Vidimo i dalje. Poredak prve trojice je nepromenjen. Za četvrto mesto se vodi ogromna borba, kao što smo malo čas vidjeli. I sve u svemu veoma interesantna trka. Evo, između Zirojevića i Ćopića je sada sekunda i 132.000 tinke razlika. Imamo 6 krugova do kraja, na polovini smo trke upravo. I dalje ostaje isti poredak u prva tri takmičara koja su i u šampionatu. Prva tri takmičara, dakle Zirojević, Ali Italija Novi Sad, Branko Ćopić koji vozi za autocentar Boban iz Beograda i Tošić Aleksandar koji vozi za Optimal Odriču u Beogradu. Upravo tako, Branko Ćopić je inače juče za vreme treninga kad smo razgovarali rekao da mu je ovo poslednja sezona u ovoj klasi 1, u nacionalnoj klasi, da bi od sledeće godine ili će preći u jaču klasu ili se neće takmičiti. Tako barem reče. Inače je najbolji njegov plasman u generalnom plasmanu, treće mesto ostvareno pre 2 godine. Vidimo Zirojevića 5 krugova pre kraja. Vidite da je ovde nešto veća razlika na izlasku na ovaj veliki pravac. Dakle, taj deo staze gore, posebno taj džamp u drugoj levoj krivini koji je dosta problematičan kod takmičara. Zirojević vozi, verovatno mu je nakšao neki lek, vozi dosta dobro i tu napravi tu malu prednost u odnosu na Zirojevića koja se stalno održava praktično na istom nivou. Ovaj deo staze, drugi dole u ukosnici, imam utisak da Branko Ćopić malo bolje vozi od Zirojevića, tako da su praktično na istom. 1-1. Evo vidimo još jedno odustajanje sa startnim brojem 6. Vladan Mašanović je odustao. Pratimo i dalje borbu za prvo mesto i za šampionsku titulu u najpopularnijoj klasi u šampionatu Jugoslavije, nacionalna klasa o kojoj je svojevremeno snimljeni film sa Draganom Nikolićem, popularnim gagom u glavnoj ulozi. Evo vidimo da je sad malo razlika smanjena između Zirojevića i Ćopića. Ponovo su jedan drugom na braniku. Tošić i dalje suvereno na trećem mestu, a za četvrto mesto se i dalje vodi borba između Vidarića i Grgurovića. Evo, razlika između prve dvojice je samo 984.000 dela sekunde u korist Zirojevića.
i dalje znači 4 kruga, praktično 3,5 kruga do kraja. Zirojević i Ćopić vode ozbiljnu borbu za prvo mesto. Radi se o šampionskoj tituli. i opet se dešava ovo da Zirojević na ovom pravcu pravi razliku malu. Da, bit će ovo uzbudljivo do posljednjeg metra. Ali njih dvojica su već napravili dosta veliku zaliku naspram Aleksandra Tošića. Da, evo imamo praktično 3 kruga do kraja trke. Zirojević na prvoj poziciji, Ćopić na drugoj poziciji sa malim zaostatkom u odnosu na njih. Tek sad ulazi u startnu ciljnu ravninu Aleksandar Tošić iz Optima Modrića. 3 kruga do kraja. Da, Tošić otprilike 10-ak sekundi zaostaje. Znači, to pokazuje već koliko su prva dvojica superiorni, barem u ovoj trci. Pa možemo i kazati, ako pogledamo pobede ove godine, da je Branko Ćopić imao 2 pobede, Zirojević 1. Tošić Aleksandar je imao 2 druga mesta, 1 treće mesto, to su mu rezultati za ovu godinu. Evo vidimo, tome je problem. upravo smo videli pokušaj preticanja Ćopića, ali Zirojević naravno to Odbija taj napad. nije dopustio preticanje. I dalje na prvoj poziciji. Branko Zirojević. Dakle, ovo je bio prvi ozbiljni napad Ćopića. Ako ne računamo ono u prvom krugu, kada mu je samo dao do znanja guranjem da je jako brz. To je praktično razgovor između njih dvojice. Evo, između prvog i treće plasiranog je razlika 8 sekundi i 9 desetinki. Praktično, ukoliko ne dođe do nekog ozbiljnije greške između Zirojevića i Ćopića, Aleksandar Tošić jedino mu je ostalo u ovom momentu da čeka rasplet događaja između njih dvojice. Evo ih na stavak na ciljnoj ravnini, još 2 kruga do kraja i da vidimo. Veoma mala razlika između Zirojevića I sada vidimo da je Ćopića. Branko Zirojević, vidi se na prednjem levom delu kod desnog fara, vidimo zalepljenu veliku nalepnicu, očekivao je kišu pa je zaštitio automobil i smanjio skoro za 50% dotok hladnog vazduha automobil, što mu sigurno ne može odgovarati u ovom momentu. Evo, Kiše nije bilo, jel? Sada je razlika samo 4,5 desetinke, znači 451 hiljaditinka. Evo, ponovo u ovoj krivini, kao i u prošlom krugu, Ćopić pokušava da napadne Zirojevića, sad sa spoljne strane, ali ne uspeva. Vidjet ćemo šta će biti još do kraja. Nalazimo se u donjoj ukosnici kod Petrovaradina, praktično krug i po do kraja. Zirojević na prvoj poziciji, Ćopić napada u svakom mogućem mestu, u svakoj krivini pokušava da se izbori za prednost. Približavaju se tunelu i onom opasnom kočnju na kome praktično svi vozači pokušavaju da napadnu. Da li će Ćopić probati s unutrašnje strane? Ne, Zirojević drži desnu poziciju, što mu je sasvim sigurno. Sa spoljne to strane. Je nemoguće. To je nemoguće. Ne ide. To... Ne ide i ponovo. Evo, sada je bio napad i sada izleteo je Zirojević. Da, ali Ćopić ga je malo, čini mi se, dodirnuo i uzeo prvu poziciju. I ulazimo praktično u poslednji krug. Ćopić na prvoj poziciji, Zirojević na drugoj poziciji. U pretposlednjoj krivini, pretposlednjeg kruga, Ćopić uzima prvo mesto. I ušli smo, znači, u poslednji krug.
Zirović sad, boga mi, dosta i zaostaje. Ali približava mu se izgleda. Ne, ova prednost koju Ćopić trenutno ima, osim u slučaju nešto nepredviđenog, je nemoguće da se dostigne za pola kruga. I vidimo Branka Ćopića kako... Imao sam utisak da je došlo do kontakta između Zirovića i Ćopića u pretposlednjoj krivini, kada je Zirović praktično izašao sa staze. Ćopić je preuzeo prednost i trenutno na prvoj poziciji u poslednjem krugu. Još nekoliko stotina metara ga deli od pobede na ovoj trci, od praktično osigurane šampionske titule u nacionalnoj klasi za 2002. godinu. Jugo 55, klasa 1, šampionat Jugoslavije na kružnim trkama, Branko Ćopić prvi ulazi na startnu ciljnu ravninu, prvo mesto Branko Zirović je drugi, to je i stanje u šampionatu Jugoslavije. Prvo mesto Branko Ćopić, drugo mesto Branko Zirović i treće mesto Tošić Aleksandar. Kakva je situacija u šampionatu Jugoslavije u ovom momentu? Da, evo ga, ulazi Tošić u Četvrto mesto Grgurović i peto Vidarić. Šesti je Zvezdan Jovanović Zeka. Dakle, Branko Ćopić je osvojio treću pobedu ove godine. Praktično trka i šampionska titula rešena je u pretposlednjem krugu, u pretposlednjoj krivini. Branko Zirović je u jednom momentu, čini mi se da je bilo dodira između njega i Ćopića, izašao sa staze, vratio se i nije uspeo više da napadne Ćopića koji je osvojio sigurno vožnjom prvo mesto i šampionsku. Evo režiser nam ponavlja situaciju gde Ćopić napada s polja, Zirović se brani i izlazi iz te krivine kao prvi. Dosta je velika razlika to između njih dvojice. U ovom momentu imamo dodir Ćopić ulazi unutra i dodiruje. Da li je bilo uopšte kontakta ili ne, ali Branko Ćopić je imao bolju poziciju na kočenju u toj krivini. Zirojević je hteo da se vrati na spoljni deo staze, čini mi se da nije uspeo i to je problem upravo gde je nastao, gde je Zirojević izgubio prvo mesto, a Branko Ćopić uzeo šampionsku titulu. Evo ga ponovo, režiser nam daje ponovo ovu situaciju. Evo vidimo upravo tu je još Zirojević na prvom mestu. Ovde nije bilo kontakta. Nema kontakta. Da, nema kontakta. Čini mi se da je Zirojević preširoko ušao i sklizio. Ćopić je iskoristio taj moment i uzeo trku i uzeo šampionsku titulu. Evo, to je to. To je bila ponovo ta situacija. Dakle, Ćopić je time tokom ove sezone osvojio 60 bodova, Zirojević 55, a Aleksandar Tošić 52 boda i to je dakle i konačan poredak Evo ga šampion Jugoslavije, Branko Ćopić, drugarski udarac u branik od klubskog kolege. Branko Ćopić, šampion Jugoslavije u nacionalnoj klasi. Autocentar Boban, Branko Zirović još jednom. To je nacionalna klasa. Upravo tako. Mladi momci puni žara, puno kontakta, korektna vožnja.
Kao što smo obećali, dragim gledalcima, prisustvovali smo divnoj vožnji, borbi do zadnjeg kruga, borbi za šampionsku titulu. Čestitamo Branku Ćopiću Ćuji na, čini mi se, prvoj osvojenoj tituli šampiona Jugoslavije. Do sad mu je najbolje dugo godina mesto bilo bavi. treće mesto u generalnom plasmanu. Već 8 godina je u autosportu i sledeće godine u ovoj klasi, ako se ostvari ono što je Branko Ćopić i rekao, da će sledeće godine preći u neku drugu klasu, znači sledeće godine neće biti odbrane titule, nego pokušaj u nekoj novoj klasi da se osvoji titula. A tu je i mogućnost za neke druge koji se do sad nisu okitili šampionskim titulama da eventualno ostvare i to da osvoje prvo mesto. A može se lepše poželeti za odlazak iz klase nego uzimanje šampionske titule. Inače, važi među takmičarima i teorija da kada uzmeš šampionsku titulu u nacionalnoj klasi, treba da se iz nje povučeš i da ostaviš drugima dalje, da se takmiče tu da bi osvojili titulu. Praktično svi uzimaju titulu za oproštaj u ovoj klasi. Dosta godina je potrebno provesti vozeći ovu klasu iz prostog razloga što je, evo, zahvaljujući ljubaznosti našeg režisera, imamo ponovo situaciju napada na dolasku na ukosnicu Petrovaradinsku od strane Branka Ćopića, gde napada Zirojevića. Tu smo imali jedan manji kontakt, ali sve u žaru borbe. Da je bilo šta bilo jače, prednjim delom kada se udara sa jugom, dolazi do opasnosti pucanja razvodne kape i praktično do gubitka trke. Tako da, lepa trka, sportsko nadmetanje, korektna vožnja. Čini mi se da je ovo bila najlepša trka dana, trka u kojoj smo dobili šampiona Jugoslavije u nacionalnoj klasi Branka Ćopića, drugo mesto je uzeo Branko Zirojević, treće mesto Aleksandar Tošić. To je, poštovani gledalci, upravo i poredak u šampionatu Jugoslavije i to su upravo i takmičari koji su ceo šampionat vodili glavnu reč. Evo, vidimo i da su tu došli i kolege. Evo Branka Ćopića na ramenima svojih kolega. Evo, vidimo ga sa dužom kosom. Predsednik kluba Nebojša Tanacković čestita šampionsku titulu Branku Ćopiću. Pa mogu i jedan drugom da čestitaju praktično šampionsku titulu. Da, s tim što se Ćopićeva nije znala do praktično poslednjeg kruga. Apsolutno. Nebojša Tanacković ima obezbeđenu titulu pre ove trke. Pre ove trke, upravo tako. I odmah ćemo pristupiti i proglašenju pobednika u ovoj klasi. Dakle, Pefere u klasi 1 dodelit će gospodin Milan Mihajlović, jedan od osnivača sportskog automotokluba Novi Sad, sportski funkcioner saveznog ranga, bivši uspešan takmičar u motociklizmu i automobilizmu, zadužen za mnoge uspešne organizacije auto i mototrka. Pristupit ćemo za koji trenutak proglašenju pobednika u nacionalnoj klasi. Vidimo i dosta gledalaca tu kod postolja za pobednike. To je šampionat Srbije, dakle ne napuštajte svoje mesta. Što bi se reklo, prava nacionalna klasa. Treće mesto sa startnim brojem 2. Neizvesno od samog početka do kraja. Znači, Branko Ćopić je osvojio prvo mesto, ali idemo redom. Treće mesto, dakle, za Aleksandra Tošića, člana Optime Modriče, koji je ove godine osvojio 2 druga i 1 treće i 1 četvrto mesto. Drugo mesto, startni broj 4. I završio sa 52 boda u generalnom plasmanu, isto na trećem mestu. Drugo mesto za Branka Zirojevića, pa možemo reći da je i tragičar ove trke, jer je izgubio šampionsku titulu krug i po pre kraja trke. On je za
on je imao jednu pobedu, jedno drugo, jedno treće mesto i jedno peto i sa 55 bodova završio na drugom mestu u generalnom plasmanu. I sada Branko Ćopić, pobednik ove trke i šampion Jugoslavije za 2002. godinu u klasi 1 Jugo. On je imao, ovo mu je bila eto, treća pobeda, uz jedno treće i jedno peto mesto. Evo i sad pobednički šampanjac šampiona Jugoslavije Branka Ćopića. Branko Zirović, dakle, ponovo osuđen zajedno sa Tošićem da se dogodine bori za šampionsku titulu. Da, upravo Ne znam tako. šta je Tošić rekao, da li on ostaje u klasi? Tošić nije za sad ništa rekao, on već ima jednu šampionsku titulu u I ovoj najavljivao je klasi. odlazak. Da, ali nije ništa rekao da li će otići. Eto sad vidjet ćemo sledeće sezone. Da, upravo pošto smo imali proglašenje nezvaničnih rezultata u klasi 1, popularnoj nacionalnoj klasi šampionata Jugoslavije, na kružnim stazama, da kažemo da se za